دمێژووە کورداندا کورد ڕیبڕی چەندین شەڕ و وێرانکردنێ بووینە ئێکسەر کارتێکردن لەسەر ژینگەهێ کریە ئێک جوان سەدەماوە بوویە و گیانەوەرên کیڤی بێژمارەکە کێم بهێنە دیتن لایەنên پەیوەندیدار بێفەر دەزانن گیانەوەرên کیڤی بهێنە پاراستن. روز به روز جنگا هرمی برفتک دانه دچید کویدی پیگیری جلای هند ولاتیان به پاراستناوی نهیته کرن اف چنده جید بی صدم جنگه به سروشت خون امینید نموناوی چنده جی بریا چند روزان لبناری جایگاری هر چکا کوی وی جبال چند کسان و دهیته گرتن پاشان دهیته کشتن و نرازی بونا لعنی پیوندیدار و ولاتیان جی لدیف خو اینایه ولاتیان پارزگاه دو کشی دیار دکن راست تا گلگیانورین کوی ضررمندن بله یا گرنگ او بولانه فرمی هاتبا های دار کرن او حیوانات ضرر بکد پایدت ادانه بید بتا کشتن باشه بس وقتی خودان طالیا که بدد آن خبکه که بدد بیت ریکه که بیت وقتی هاتا گرتن بسیار حکمتی بکر جنگه ها های جنگه تبلیغ کد و بشتا جنگه اب حیوانه هاتا گرتن ام چلی بکن يعني جانا ورجيت فيت بجيت منطقة كوما منطقة أمين بيتن همي تشخص كت تش حيوانات كبيت وما باش يعني بالي خذ بش منطقة يعني بيقول بهم حيوانات بالي خذ يعني إنساناتي الدافع بحيدات كتن بد خلق كيبت بالي خذ تبي مثلا أجالي ببينيتن بيش بالي خذ بابا والله كل شيء كي عالمي مثلا خلق كي بيش كفت يا بالي خذ شارعي را مثلا تبشي بيقول تو خزالة كي بيني أنباس كي بيني شتانه روید مناطق شکی گلکی باشه بو خرکمه. دکتر سلیمان تمر برپرسی رخراوا کورسان بو پاراستن مافی آجالی دبیجیتن. گنه کامازنا ام بدست خو جینگا خو تالان بکن. امنیت گل کشتن و بمبرکن ها گیانورین کیوینه. فربو ام هاتباینه آگهدار کرن. كرا كرسم برسنا ما فيش براستي إدانة يعني رسوا وشرمزار يعني في كريارة طبعا أنا يكم كريارة روجانات بردامة نشيريا بردامة وهر يعني دسبيك يجي ما يخويان لين بيمن يبتبتي بوليس دارستاني يعني ما شكي ما يسوي هاي مرين ما يتاي ما قلتي كو ديفشون ببدي يعني عندك بيجي عندك سبب ده بنا عبرات بيجي كدي يعني مثلا أف حالة تشي بيجي هاتي يعني كده طلع كي بيشتين جاو كشتي يعني كم ما قدر كم احتمال داشين علاج كاينو ده سخبيريوي كاينو ده إني جاي كشتي حديقة حيوانات يعني ده خود اینی دو سال که بشتیگی دبردینه و یعنی پراستی فرا یعنی لون پیمانی آگداریا اگودوب کردنجی الگلک بیگ و یعنی کار کردن و یک دست دبشن یعنی ویژینگی را گیرن. دمیجوا کردان دا روی چندین شرویران کرنه بوده. اکثر کارتکنه لسر جنگه هجی کریه و ایک جوان صدام بوده کو گیانوری کیویجی به رجع کاکین بهت دیدن. لان پیوندیدار به فرد زانن گیانوری کیویجی بهت پاراستن. جبادینان سات هادی سامی دهک